Mayambu Krumzari adon English Impact News nei Nongthombam Manung Hutna Saturday Night Show da Mayambu Tarnok Chari ngasigi Saturday Night Show edition asigi hui guest oigadoriba guest asi handakta haibadi handak thasi da su aduga mamang chahigi loiram dai da habatare December ki tarik 18 aduga handak thagi January anu chahisi na January ki tarik 8 da hui phone ki balari habatare release to kiba Sairengi lyric Between the Poet and Her Pencil. Between the Poet and Her Pencil hariba koi Sairengi lyric asigi masi English to iba Sairengi lyric ni masigi aiba sina koi Manipuri ni hariba Saireng lyric aiba siga ngasi Manung Saturday night unabagi thorom ni ngasi tawjagaduri basi ahan maktada welcome tawjage ladies and gentlemen, please put it together for Dr. Bondina Elangbam, poet and also an author. Ahamta the Bondina Putramok Cherry, welcome to the show. Appreciate you joining. Hado Bondina Ahamda Hangjani is Handak December Tarama Panamadi January Mapan the Funkiba between the poet and her pencil Haribakogi, Sairing Lyric Haitarene, Masigi Lyric si Pongo Matamda, Ahamba Ponki was a Mumbai the Ponkimane. So Koi Hamba Ponki Mumbai the Komai Karigi Pong Rizano Koi Manipur the Pongo Bisicariozan, other the horse head likes the Orga. Can I have you? Mumbai the Pong the city forward Segi Imanabiko, childhood friend night Ariko, Kanganara not, Adomana Ibane, Iba Sisunga Sagi Ibani se school get together, Amada, Akois a queen of Matung that Tingnay, Tingna Matung said some Akoi work related Karitori Bakoli by Hibernaching the singer soon discussed Sarakanda. I support poetry, man painting, come in to get to do hung up. They didn't I support poetry, minor e colle, Masu Sagi. Kano say pam saba shairi hai tare ko hindi adugo mo yam pam saba da wari de mind sar badagi mana mangonda thar o ma khatang pa gi khot ke mana thar badagi mana agi forward sa ige na mana proposal apane ba okay and e below kansta mana launch si su mana ai de makta mana tawbi gi haba Mumbai sida aduna mana everything mana loina tawba ngak ta ne Mumbai sida release to ki release tawba se aduka mana adumaina taraka ai Mumbai da adumaina taraka mana su iba ko forward to okay forward sumana iba aduka ahan ba sering si sumana ibo nate si isai ya tane ba sering si isai ya sering di isai okay hari bas sering like say between the poet and her pencil hai bas masi sering ni aduka lyric maming oidu ni masri ta sering mayam yaur hatare Bondina Elangbam na ibal sering mayam yaur aduka sering sigi koi forward si Kangana Ranawat koi Bollywood ki actress hai batare mahang forward irakpa adugumla lyric ama khangni adu release pudi to khare release to khibsi yamna nungai adu adu khara hen khangni hatare adu adu lak tinge sida koi Bondina Elangbam se Manipur miyamna khara hen khangning basu le ramani Bondina bu khangbo mi su yam le mani adu bu khara hen khangna ba Bondina se kara di horpono kari lamde no ima pabung iming na kari no adu like su kare ta makko mai to wa Kangana Ranawat ki connection se ko mai na lakpano ju kitang habi ai gimeng Bondina Elangbam kai samthong Elangbam lai kai dagini okay aduka babagi ming Sunil Elangbam adai akoi imagi ming na Bonnie Elangbam aduka akoi se ichinanau se mangani nupi mari nupama aine yaima schooling se 10 phaudi ai se kaino da Manipur da dum tokjare Little Flower School da tokjare da 11 12 sina aina kaino da Chandigarh da DAV Model School Sector 15 sida aina tokjarak pane aduka adui matungi ai graduation se su Chandigarh da dum tokjare Guru Gobind Singh College for Women aduna Sector 26 ta ka aduga master sina mu kai se kaino South Lom da mu chatle kaino sigi se su kaino wariyam leikre haibadi ai se arts se da yam interest yaugzara gai se fine art sida ai se master towning ba towning tar su ai se graduation sida di English honors ne ba ada fine art se subsi uni yarak ba adugi ngasai gi fine art master tawbai da makta fine art ki ngasai gi bachelor's degree ma pai gani haibagi knowledge tu lei hoda ba aduna aina master daw bas eligible oidre ba okay adu dagi ai se master se dum akoi bane su nang kon tawninga su ngasai MA English se tawro tangi subject su honors ni na adu lora kan da ngasai fine art nang tawninga su diploma course amuk tawra si kaina akoi ba sina adu maina console taw ba hai dare ko akoi bana encourage su yam tawbi ko taw ba ya gadra hai base babana university all India university me angi ngasai gi directory se si se lower ga phone call tawdana khotana tawwe ba adu yadre habet ga I say okay fine I adum kona tawninga sudum tawba tawzara again targa masters in mo Bangalore da Jyoti Nivas College adu tawzare
du lower kanda ise PhD tawni kai bagi bhap to pang ne leitriba master to bahogalak padra the subject to the sum interest to sum yarak pa khot pa adumaina sum torak panina ngasagi aina continue dum tawzaraga ngasagi PhD su tawrage habetaki ngasagi yumdagi khara naksalak pa haina tawraga aise Bangalore da halaeba Bangalore dagi and babana su ngasagi akogi north east ki manung city university laiba maya manung city gi amada tawrsen MU da hana try tawbane ada seat to adum kan da moise PhD gi kaugdeba aina kaina tawgada department gi kaugdaba ada luckily akogi ngasagi nehu se shillongi akoi pabung su lai ko damana babana sum akogi uncle sing kai da wari sum hangba kwat pataw sida ngasagi moigi ngasai cover the advertisement thokle PhD gi haiba sida aise nehu da muk aise PhD tawkibane ba adu then agi ngasagi writing gi career se hana dagi sudum pamjara iko aduga ngasai shillong da ngasagi research ki matam sida hena full fledged oina ko writing gi PhD gi matam sida I bagi keno se hena matam phangi ba adu haidar okay ado akui PhD tawringai do oi mane sida su yaw ba haitare lyrics sida su dum yaw ba kui sereng ama my fear hai mane my fear se kui nehu da leringi matam do dong male kui award ka su phangi base adu matang kitang haibi aina sai sum iba hor pasida iba sidi hana dagi dum pi ingai dagi iba se dum pamjar eko aduka aina ngasai gi poetry oina phasana iraga aina ngasai gi book ki form da aina sum pile up tawba hor pase kede my fear hai base kuire ko ining badi ko adung kan da aina ithok sakhibane ba aduka yamna aigi poetry marakta kai haini mamang anuba poetry marakta dum yare ko adu ira kanda ina ngasagi varsity week kaina tawe ni husida hapta ama sing ngasagi program sports na chingba literary kaino na chingba mayam sida ina mogi poetry writing competition sida ina sarugya zagi bane ba yada kaino tawki basida adugi results is ai khangde yumda mu chuti thoklai so winter break yam sang na bi ba ing banina adung kan da ai iman bine phone toraga nang se winner title phange bondi nang ye du magazine my fear dugi toraga magazine oina kaino tawi ko adu main ta ga man ai nang gi lobira ma gi harga adung kan da khang banai se ada khatang ngasai gi boost taw bodo ngasai hena ining ba power pa hadi acknowledge taw bi ba khot pa adu main ai se okay ai se I badi dum ya ba zani na adu dagi hena su encouragement phang ba hai ta exactly kick se my fear dagi lakba hogre 2010 da oramane ko ado sharing sit panam di aure message compilation hai tare ko se sharing mayam ki collection 69 poem ne ko 69 ma'am se hujiki my fear gi matung da ikhiban ayam boy brand ga my fear gi mamang da su ikhiba ma'am mamang da su iba ya mamang angang ori ngai da ikhiba tate angang ori ngai da gi ti outre okay angang ori di outre ado angang ori ngai da morina chandigarh da koi class 11 12 tamba hor pase so ai dagi se tum iba ko pase hora bra na tra koi ta jab da painting su tum isa se to hai sculpture hai tare koi model ga su ma sam sa saba du su to hai ari ga koi short story su yen ta jai ko kitang hai bi da matang su koi tongan ba lam se da su khut thabi bra kamai to ri su ko ge na ai se Manipur da lai ngai matam hai tare ko class 10 phau basidi adum isai hadi mainly ngasai gi taba loksan ba dugi face oire hai tare ko aduga ai se yam very introvert soi ko adagi expressive oizadaba ngang thokpa ngamzadaba adugi ya very timid ko school matamsda hadi function am da jagoi gi tawre na khalone yaudi yauninga ga ikai bagi sadokpa ngamda bagumba adugumba do adumaina tawre ba aduga kona Chandigarh sida lakpa matam da di exposure do lae ada ahama the language problem lai haibadi akoina Hindi kai cinema kai yenga tarsu ngang thokpa di ngamdaba adi ngang basu ikai ba pokpa khangdi khangaga adumaina tawbudo adum kaino tawre aduga Chandigarh sitam base aiga imanabi akoi maitai ibani khakoeba ana masu ai mamang se Hindi ngang ikai zaba ai zu ngang ikai ba ma udraga na du ngang ba adumaina tawreba di kona di dum fluently ngang e ka adumaina tawrak pasida nasagi competition mayam ma taweba ade the fine art kind of yaw music kind of sit ai isai zidi am pamjarak ma kind of na yum da gi tum isai se ta ba khot pa yam tawza isai sak ba haita taras ko the music se pam pasida aina adu uba ma tan sai tan pura instrument ka tawdana dai mo riyas isai sak tringai da ngasagi tawba mawong mayam da yam na ke haini
curious oiba khangning ba adumaina ya tawrak basida ani music asingbadi political science ka music kane ba ladies ai gi political science ne ba baba na adu tawraga ai se adu gi subject lawra bane then angasai gi ma'am se tawrakanda aina asai isai gumba tawba kan aina ma'am hindi da ibase english study laitabra in hange ba medium se like to hindi da oiba classical or panina ko adaman hindi da di laite adu tarsu english medium school oi banina nang ngasai gi english ta nang ithok sa ngamni hai tardi problem laite and har patagi mana ai se interested oi de har daman adu tardi nang translate to bangam gadra in hai de ba ngasai gi book se hindi to english yam haiba makti oi dre ko ai sa haidi ngasai gi moi gi ngasai hindi oi tarsu yam aru bo hai sijina ba khot pa man hai nang ngam ni hai tadi ai help tau ge and har ga magi ngasai akoi madam sigi ngasai gi magi father se magi su book lei sa ne english ta khar translate to ba hauzaram ba na du ga magi book ngasai gi material do piraga ai se kan hot na re imana bi myam ga su tau da no khotan dai man yare nang se music lo ba yare na hai re ba adai di adumain tor kan ai aham ba ngasai gi class ki parikha tau ba se se so ai ngasai translated tau ki bani na ai ngasai gi highest mark ka phange ba adama se am kaino tau ba adudagi ai se mana loba yare ha ai se aduda ngau dana ai se saktana khotana dum haibadi moi mayam pulapna mai torka adumaina tawrakhi bane adai arts ki da nga gi akoi gi competition mayam taw bai di nga gi inter house inter class adagi di inter school yam tawreba school gi matam sida and ai se nga gi card making example when have the card making adagi di mask making and flower arrangement sine chingba adagi subject oina harga nga gi clay modeling se murti saba khotpa si se yum de so ina pingai de dum tokjare ba tokjare di sum chinglei ba ko angang gi leina yum saba gi pilot tor paire leiba do sireida angang oi nga gi gi pinocchio ko toys kum basar kan da mi ol kani haiba yi wakal do do main ai ga khoi chi ge main saba khotpa da dum akhoi chi su ga creative hoeba do main tor panina ai nga gi clay modeling se da khud se dum sijina ba dai sir ang sai ki fine art ki ko roshan lal sir na ma like mainly mangon da gine haizaning fine art ki matang na yunda early stage ki influence la ki ba ingon tambi ki ba hai tare ko aru ko kisi lyric ki cover page hai batare ko so yori ba painting painting am yori painting se su ko bondina isani yakpi bane ta jare ado painting da su adum school gi matam da gi hau khrabra se nakram kan da lak pa painting oina de se tamjarak panate ba sculpture do ne ba ise awards su yam phangre ko school level da su college level da su adagi admaina phangre youth fest da su phange aduga si painting se naina myam le yek pa khot ba interest yawbudo yada marak ta dum yaksa ba khot pa I spare time ibana tragana like saba admaina dum tawjai ba aduna interest hai tare interest yam leire makhan hai tare complete artist am gi package hai tare art lom jam incline oi hai tare isa gi oina pamja ba yam ngai je do akhui maru oi ba question hai tare lakchani gi gi lyric sigi between the poet and her pencil ana tholi se sereng amu jawre ahan ba sereng si lyric maming sunu sudum oi di hai tare ko first sereng si ga lyric maming su mane between the poet and her pencil ana hairi si maming si karigino aduga sigi total 69 kogi poems ki collection lyrics sigi khaitare maru oiba subject hagadra content hagadra message hagadra pinning ese lyrics na kari oidino mat khata habiru between the poet and her pencil hai se aina kaino ahamba I bahor pakanda pencil na iba singbada ka literal meaning hai tadi adula ani ko pencil na iza ba khotba dagidi adumaina tawkhibda aina agi pencil sina agi ngasai thought sing se pencil gi through sidai laki bangak tane ba hai ithok sa bangam ki beto aduiduna aina sigi title sina appropriate oina khanjaraga adumaina thonsa ki bane aduka ngasai gi title poetry se asing ba hai taredi aina poetry mayam ama iriba matungda ngasai gi introduction oina de aina matik ama di habjare ba adu ta so detail oina poetry da ina phongdok ningba da ina agi poetry se karino what is it all about haibe se ina sagi poetry da I gi bane ba and poetry se gi collection of 69 poetry se kai matang hai taradi life ki hai tar ko kai no hai matam da sidai da relationship ki dang I basunate focus ko andagi lai gi matang da dang I ha basunate ba ai gi sidi dun experience aina isana thingna kiba oigera wari gi through da ko adumaina life ki experiences makal isagi maknatrasu atopa migi wari oigera adu mayam da taroga aina sai nongma natraga nongma ka
once in a life ngasagi miyoiba singsina experience saukiba makal makal ko adugi awabani khangde nungai bani khangde adugi matangda aduna mayamna parakanda ko sigi matang se oh ai sunong masi thengna khibani ko haibagi ngasagi ahan nangang khaidreba aigi poetry se ko adumaina relate to bangam ga dry na ko okay adu maruina masi kui life hai tar punsida any kanaro mamgi punsida habne adu masi nupi amagi punsi wari oidori bra natraga anyone hai anyone haining aduga khogi between the poet and her pencil iba hogi jai pencil iba hogri je karigina khogi eraser na muthalaga amu iya ba haina basu lai best writing is the rewriting han ibadana khwadi afaba writing hai armani iba haidi ira matung da masi phajade da gaina semdok chen to bo yam jawki bizal kwai to khitang haibiyo hamba iba hobugi kenos hamba iba hobus agi kaino the magic veil haibde very short poem okay ado pangna ai se kaino read write to basi di pang yauk diba okay ado aina iba matam se aina wakhal se ko ai tumbagi ngasagi mon maya hai tare ko hostel leiba matam des notepad amaga pencil am adum thamjai ba ngakhtang khalakwa wakhal se isaloba re next day hoglak par kawai ba mane aduga hauzik tawba matam da su ngakhtang ai wakhal da ngasagi kai haini inspiration lakba matam se pencil yaudre na iphone da save tawjai ba yaw kon adu yenga kan oh si wakhal do ni haiga ithok sabagum adugum su yawi ko okay aduga pencil ai se ngasagi aigi book reviewer amakhangna di hai ko ma gidam su aina pam me hai tare ko ai se ngasai artist sama su oi bani na ko mana hai maybe ai ngasagi life ki matang do da aina yek thorak ba through words ki through da dumaina like pagi mawong da aina life ki se wahai gi londa se da lithor pagum adugi oram ba su yai mana pencil hai se hai ba ai hana di khallu de ko adu khallu ra ka chanarame chumme hain haining e ba okay punsina koi pencil amana punsi ma wahai gi form da sharing gi structure da yek thorok pane am no ai aribal ariksi koi manipur da su adum bookstore sin da loi phangnar bara bookstore da natraga su online da su phangbra adi nation wide na su phangbra kan nationally masi release to khibni na masi karama mong internationally phangbaza lak mai to buzan kitang haibir matus book se ke tawe mumbai de launch to se bookstore amata launch to bane ba title waves and bandra de laiba yona adu da so available oi ko mumbai gi oina dia aduga india gi har kana amazon.in da available oi online aduga store atai da ma pan da thamjade do manipur gi har kana nasagi kind of horizon lamfel gi da ma laizare the pcj inda thangal bazaar ada ki books and coffee morang khongi do aga spoon restaurant du maina khara khara thamba hojai hai dai okay thamba hore adu masi aripa bookstore sing da su phanga gane adu maru na bookstore sing da chat pa pharak targa su phangda targa su amazon.in dagi kamna nangna leiba targa su dum labna leiba ya bai tare amazon.in dagi internationally leiba ya ba dum no like ni between the poet and her pencil by Dr. Bondina Elangbam on the no brand project break matung da Bondina ga sana da wari me am jeri break the anton jer ke impact ni su meng ta no lebi Bread from Likla Bakery. Please visit Project Patterns, Nomaibu, near Kushumarpa. Manung application ki mapung phaba solution pir ba Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di Manung amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Touch the pinnacle
chances of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Welcome back. Atau ning berbasi Manung Hutna Saturday Night Show ni adu ngasigi show stopper na Between the Poet and Her Pencil Hari ba sering gilari kasigi IB poet and author Dr. Bondina Elangbam ni Bondina da makhadan hajning si ini sum loina maki pabading amjadre 69 poems ni yam hetare ko poetry yam se do maruina uzamatam da lyric se khoi abok publishing house ana koi publisher amana pongi abok publishing house se khoi Manipur gi khoi publishing house odura natrag isagi sisu isagi oiba publishing house odura sisu kitang haibiro kaino tawbane abong publishing house isagi publishing house Manipur gi haitare ko si kaino tawbasida publisher gi issue yam laikhiba ai like phong basida haibdi ngasai gi publishing tawbasida publish tawbasida ngasai traditional way haiba ma aduka hojiki self publishing haiba magalayeba aduna aina ngasai gi traditional way chatari matam se am sangna adi manuscript pa bagidang ko 6 months minimum neba 6 months tagi hena chahi ma changba adugi tagi hena sangba su yai ba plus ngasai gi publisher the rights am leba agi ngasai gi agi writing se moina on talk on sin tawba khot ba adugi kaino mayam do the self publishing haibasi su hojikti mayam ama lei re ko adi isana na tatar su ngasai gi self publishing gi yam na lei re aduda akoina paisa pizaraga moina phong duine ba adugi sum ka copy se isana agi lyric se isana leizabagi mo adugum bam lae ba adudagi aina ngasai gi isagi publishing house ma register to body kari kai ge have questions ado yam live thabakti oiramdre aduga Manipur da hangba matam da kamaina publishing house register to duna haibasida matam kayamaram su changre aduga information se chap chaba answer se piba ngamdaba Manipur gi aduna ngasai gi journal gumba newspaper gumba gi di periodical oibase sigi di register to basi yaiba aduga ngasai gi publishing house oina ko lyric ki sumaina novel ni khangde poetry book ki register to base am laite ba adudagi di ai gi senior kai ai tana dana khotana ta akhoi baba na su kaino gi chaptana khotana hangdana khotana yamna hangdana khotana tarasu form pure ai yeng baba si gi form sidi seran torale kaino hamitam sidi periodical oi bagini ka journal gumba newspaper gumba gi ne book ki natte si yaroi na tawbadagi ai se upai leitre ba hangne khole mi mayam da su adagi di publishing house thabak tawba sing da su hange Manipur gi mapanda aduda upai leitre the last solution se ngasai gi akhoi gi ai yam nungshizaba senior am lei che orzuna magi through da gi man hangbi ba aduga ngasai gi magi senior am khakna kaino shambim ka Ahmed mangon dagi hangkan mana nangi se kari no any problem se aingona question tawreba ane sini register tawba yad basini register tawninge like se phong dogi leirabani everything ready ka aduga man okay har ka masna kui deba pung mukta ma se keno tor ka man phone tawreba call back tawraga nangi se yam line leirame online gi through dagi ngasai gi register tawba yare har kan ta man ngasai gi site dagi jingba khot pa myam torga kaisu yam kuiba oiram dreba adagi di legally su register tawzare dana publishing house ama kaino tawbagi se isagi su oizaba aduga abo kaina mingthon krisena mo kari gi no haima tamsida akoi gi aina ngasai gi akoi abok se babagi mapa ka mama ma sing sai ma samakti like yamna tamakta tarasu sai adubudi yam thaina gi mamangi ni ko thaini matam gi like te yam thawa yauzarak pa aduna akoi babai ma chimana si su yam yame ba 13 ne ba 13 no tarasu yamna like lai su da pukling changdana adagi akoi gi haidi kayamram yaukre ko akoi nine de su first Manipur gi nupi gi police inspector akoi abong na sai gi like ne bu haidi
yam thawai yauzaba si my fear ngasai gi poetry do koi book se bedridden oi record dung kanda aina abok ai se prize phange du hai matum da khangde ba khangde tar so lairik ki prize phange ma kok thong en tor ga khoi bong mi la ikuding gi wari lizaba do lairik ne bo hai de abok interest yam yauba encourage to bi ba khot ba and aina abok ki through da gi su ngasai gi story telling se abok na introduce to ki bani dana thai phunga da phamaga wari li dana khot na maina childhood su maina spend tor ba time spent tor ga aduna aina abok sin appropriate oi na tor ga khoi gi abok ki oizare mayam gi aboki su mayam gi abok oi bahai si atop mayam amna su ko gi lari phoning balai tar gadi abok publishing house ki through da dum pong gi kudong jaba pang dong ne yam ngai je duga lari sida moro ina ina yamna interesting oina thengna jaba mana hai riba sharing sigi markta ko gi vocabulary wahai ko gi word oina sizina bahai tare manipuri wahai khara gi translation se ahu bada adum yaure hai tare mayamna pa ba ko di manipuri khang da mina pa matam da madu khang na bugi da hana translation tor le re adu ayam wahai sing si abok ima pabung han pabung yaima pabung cha adagi pungawari adagi che haiba adagi imalai ba adagi sana lai ba sumba wahai mayam jauri si sum yeng jama tam da ayam bana ko gi keno si inspiration hai tare bondina gi inspiration si family de gi ayam boi bra koi manipur dai so dum oram dong male imalai ba sana lai ba kai ne yam jaure are pabung yaima ga sam jaure inspiration se kana oi be ko gi i bo khopa da wakhan koi sharing i mayam si da ko lai bo wakhan mayam si wakhal mayam se thengna ba kano experiences mayam dane hai family gi so koi se yamna close knitted family hai dare ko okay pe ngai matam da su akoi abok tang na te ba wari lirak pa se koi pabung han se su adum thaina gi wari da adumaina wari se dum libirak pa khot pa adagi di akoi pabung yai ma su adum lak tan khot tan advice ki khangde ko adumaina tar ga koi se dum pabung han pabung yai ma agi life tam important role ama lawi haizage haizani adumaina tar ga family gi yamna adumaina bonding se dum mami ta ba za ne writing da su ko okay ano ja to ko gi keno se sharing si iri si english tani ha tare ko ado english se koi obviously koi tambasu like tambasi class 11 12 tagi mapana dum tamme chandigarh ta tagi college koi graduation to budasu honors english talo ini masters english to rini adano by choice kano around english ta dum iram dong male ire ise ko koi manipuri dak madi dum sharing si ibida bra english ta dum ibage hena bisi leibra kai ta manipur gi sahitya se yam wange hai dare ko aduna aina sum isare comfortable oiba language to aina express tawning ba manipuri da itara di agi do poetry ne haiba phau chung da bayai ko yamne chamman khidana ya very simple oi man khidana auna sum aina agi thoughts aina comfortable oiba tu da sum easier pai tare okay ado sharing ibagi thought process hai tare ne khuji wari ju ibiri hai wari macha hai tare wari misa gi like su pong to gi tari da le re hai wari misa sing du gi matan su hai pe lak jage sharing ibaga wari macha ibaga hai tare masi da thought process ne khena ri kari no kumaina sharing iba matam da leiba thought process ne mai to ba duga wari masa gum iba matam da na leiba wakal gi mind makeup se kumai to gi kitang hai biram du aina e ba hai bese haidi kano isolation si am darkar oi ko itom da laiba gidi yamna peaceful oi ba yamna quiet oi ba environment kum ba se am darkar oi ba adu kan da wakal haide akoi gi inner thoughts hai gadra hina ta ba phange ba aduka chapma nei hai ninge wari oi gera ngasai gi poetry oi gera poetry si diam tele dana adagi stories ina aina ngasai gi create tawning ba adum gi mawong da ngasai gi sangdok ning ba yai ba agi thoughts se aduka adumain taraga aduni hai dare enjoy tawe anima okay adu sharing akoi wari ibadu budi matam changmu su dum yarong wani sharing ibada ga di matam changmu se yaw bu jala hadi numini ni humni ga changba sharing ibada loisan mangam da su hai ji katanga aina pami si tau ya de masi tanu bi tang ngai gi ga ngai ra le ba su yaw bra yam thuna ibesu yaw ko no mata ani gumba ibesu yaw haibadi yam ining pa numit tagadi ko natraga na gap se tham kaya anu matung da iba hor pa su mu yaw ba sai gi hekta nang pharaga huzima poetry na iba yade haiba yade ba nasai gi inspiration adagi ining ba poklak pa ma as chamani painting da su ai ne hekta pharaga nang huzima yepa yade ba ai ni yekning ba numit sida lai ani hungum ba yek thok ba adumaina tawbagi kaino okay ining ba numit lo I thok ba lai ani numit lai mayam si yek thok du ni yam noi je ta ba duga khoi lai yeke natraga larik wari macha bu ige hero sharing bu ige hero sida isolation atra mayam de tongan leiba mathok tai hai probably aduna oram ba ya khoi forward ta kangana rauni irfu matam da
bondina se han dagi adum hai tare ko school taming matam dagi kitang isolation hai dra shy su oi aruga tumina marum da mi marum da lepag gam legalen hai kitang hai brum matang da khoi kangna ronald ki connection hai tare ngai mumbai du su release to hare man loi silaga su to bidare mase adum anga or ngai gi friend oi dura kamai to kitang hai brum Kangana say na hamba theng na base ina DAV school gi hostel sida ko ngai class 11 12 class 11 12 sida theng na bane magi so hamba lakpa haidare ko magi so hamba ma pan tholak pa aigi so hamba ma pan tholak pa aduga akhoi su Shillong aduda macha masudi chatle da so city chobam da aigi so hamba experience ne aduda da maso la maso english ngang haitaba ai hare ing hindi ngang ba ikaizaba haidare ko yamna shy ore ba ise aduga ai friends singa de dum open noise tar su maya mamang da wangang bagum se ngang thuk pangam da bai tare da kangana ga ai ga se roommate oi ai imanabi mai tai imanabi siga khoi hum se roommate oi ba aduga masu kai hai tare hek yeng ba matam da english ki kaino sakam change ba masam khoi da na natural ne ba magi aduga masu nga sagi English ngang basu haitaba dai ma se Hindi medium dai lak pane ba aduna magi de muka English medium se completely yamna difference way da ba yamna su monda yam luna thoksa ba haitare ko adumai tor ga masu wa yang ngan de tumin lai da ai su tumin lai ba aduga wari sana dar su nga sagi aina hai beto magi nga sagi isai se ghazal gum se okay ID meaning do di khang de aduga ngasagi makhon adagi di khar di khang su exact wa hai do gi meaning do di khang de dana mainly urdu ni dana moisa adamana sakpi daga ina ta ba dai meaning ga translate to ba khot pa adamaina sum torok padagi ibani se bonding se hen strong oi ba da ina like pa ga se mana yeng kan mari science ki student in arts ne ba aduga ngasai imani bi amadu science mabani na science ai dom the arts ba ai na taw bo khot ba enjoy su taw ko ai se yamna ada mana su yamna curious oi ba hai tare when mana la iba world si su ngasai gi mayum si su ngasai gi pura doctor engineer gi environment gi lak pa nang doctor na engineer oi de ba ya di hai ba adu mai tor lak pa dai ai sinamo ka arts ada yek ta na khot na de enjoy taw dana enjoy taw re ba ai na like tamak pa se Hadi aina pamza beto ora bana adumai to budu ibani se hena ngasagi close oi ki ba hai tare ko adi matung da su after school so dum mana phone tarok tana mana ahamba cinema kum bahor po khot pa matam da su wari sana da research tori matam bhaw ma dum phone da wari sana ko tan man tarok do ni ko adi aina to bai se ma gi dimuka timing do ma shooting to ba yai adu to ba yai tona sigi se da su mana yon hai ba ma gi ngasagi cinema gi da inspired oi ki ba arts da inspired oi ki ba se ai mana artist se ne kaure ko then artist friend nangon da gi inspired oi ki bani na mana aingonda ngasagi kai hai tare aingonda ma kaino ma lai de na mana mumbai da launch to bi ki ba to mana ngasagi kai hai ni mangonda ngasagi chauba podlum ma lai ba to mana kaino to bi bane na hai ba mana hai in a way man hai ba aina selfish way hai ni kaino thanks to ba hai tare ko ceremony ki type ta mana release to bi hai tare ato release to gibza manipur da dikhara thing thana release to ki masi economy blockade na maram oidna to gibza lag mai to buno adi asonda December ki tarama panda release to gre manipur da January mapan ai numit tara kun ni chonda ada kaino 19 December da tawre aduga hek thokla po dum taw se na taw basida hujum economic blockade sina ko sai ai gi printing se Delhi da taw bane ba ona Delhi dagi Manipur da thoklak pasida nga sa economic blockade sina problem oi dana palla laira ba larik se adu dagi nga sa gi larik to hek york pagasu badonam silure larik to york tradi haibagi akibeto koi babane su ona larik to hana yora ba matungda nga sa gi launch ki kaino tawrasi date fix to bo khot pa taw se adu da delay taw bani hai tare delay to gi bani yamoi je hari ba larik si york tring ai ta koi gi bondina gi life hai tar bondina gi life ma gi art ta incline to jaba researching iba layek pa ri clay modeling to mayam si urupodagi even science ki student phawba aisu art ta chat pa mathau ta bani aisu art ki line da salam gadam oibani have se realize to dana inspire ogiba koi Bollywood ki have tare Indian film actress phawba leirabani Kangana Ranaut friend ni mai to dana hairi ba between the poet and her pencil hari ba lyrics si par matam da sereng humpu mapan se mathang par matam da koi Manipur mi dana tana lyrics si po pabi ba mi khodi makta inspiration soidana piraga da ba inspiring next ka do hairi ba duma makal gi lyric oidoni on their own ngasi ko na dinga sigi manu hunagi thamse matang chwa da luchin jargi ngasi thamse da
ꯍꯣꯏ ꯕꯣꯟꯗꯤꯅꯥ ꯂꯦꯡꯕ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯣꯟꯗꯤꯅꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯍꯦꯝꯄꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯂꯤꯛꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯍꯦꯝꯄꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯀꯃꯤꯡ ꯇꯨ ꯁꯣ Pleasure. ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯣꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impactvmanipurda join tawbiraga comment amadi feedback thabirakpa yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing out. Kurumjari.